U utorak je na niški aerodrom Konstantin Veliki sleteo avion američkog ratnog vazduhoplovstva MC-130J Komando 2, posebna varijanta poznatog transportnog aviona C-130 Hercules namenjena podršci i specijalnim operacijama. Sutradan, ovaj avion je obavio najmanje 2 leta iznad centralne Srbije sa zadržavanjem i kruženjem severozapadno od Čačka iznad Pranjana. U domaćoj javnosti i na stranicama medija, uključujući one s epitetom ozbiljnih informativnih, uz prenošenje tačne informacije da je u pitanju letelica koju koriste američke specijalne snage, pojavio se niz pretpostavki zašto je ovaj avion u Srbiji i šta tu radi. Od ocene da možda ima veze sa određenim mirovnim misijama koje SAD vode na Sinaju, do toga da je poseta možda u vezi sa vojnom paradom, da vežbaju zapravo za vojnu paradu sa vojskom Srbije. Misteriju, koja u stvari nikad nije ni postojala, otklonio Aleksandar Titolo, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, na proslavi 78. godišnjice osnivanja, preciznije odvajanja od kopnene vojske američkog ratnog vazduhoplovstva. U rezidenciji ambasade SAD u Beogradu u sredu uveče, on je u pozdravnom govoru rekao da se u Srbiji trenutno nalaze 2 američka vojna aviona, MC-130J USAF i leteća cisterna KC-135 Stratotanker vazduhoplovstva Nacionalne garde Ohaja. Planirano je da MC-130J Komando 2 učestvuje na obeležavanju godišnjice misije Halijard operacije spašavanja oborenih savezničkih avijatičara u Drugom svetskom ratu iz okupirane Srbije u petak, kao i u zajedničkim uvežbavanjima američkih specijalnih snaga sa pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice MUP Srbije. Leteća cisterna KC-135, koja je ujedno i transportni avion i njegova posada iz Ohaja, relativno su često viđeni gosti u Srbiji, s obzirom na strateško partnerstvo u dve države i razvijenu vojnu saradnju. Prema javno dostupnim podacima sa servisa za praćenje letova preko ADS-B podataka vidi se da je avion MC-130J, koji je identifikovan oznakom 096207 u Niš došao iz baze RAF Mildenhall u Engleskoj sa sletanjem u Zadru. Prema dostupnim podacima, ova letelica se nalazi u sastavu 67. eskadrile za specijalne operacije Noćne sove, koja spada pod 752. grupu za specijalne operacije. Zanimljivo je da je prilikom preleta iz Zadru u Niš iz nekog razloga očigledno izbegao ulazak u vazdušni prostor Bosne i Hercegovine i preko Slavonije i Severne Srbije došao do Niša. Sutradan obavljena su 2 leta, jedan oko podne, trajanja nešto manje od 2 sata i jedan popodnevni nešto duži od sat vremena, pokazuju podaci sa servisa flightradar24.com. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.